Presbyon je suvremena laserska metoda za uklanjanje starasne dalekovidnosti ili presbiopije. Preporučuje se osobama između 40. i 60. do 65. godine života u cilju odbacivanja ne samo naočala za čitanje, već i postizanje dobre vidne oštrine bez potrebe za nošenjem naočala na sve udaljenosti. Većina ljudi u dobi poslije 45. godine života počne nositi naočale, no danas laserska Presbyon metoda omogućuje dobar vid na sve udaljenosti bez potrebe za nošenjem naočalama. Prije 2 godine nekako se, ajmo reći, preko noći sve mi zamutilo i moram priznati da je s vremenom to postala velika muka i veliki napor. Iako sam neke uloge sad izgradila sa naočalama, sve mi je teže pratiti tekst bez njih, to jest uopće ne mogu pratiti tekst bez njih. To je zahvat koji potraje po 10-ak minuta na svakom oku. Naravno, tome prethodi vrlo detaljna dijagnostika i simulacija za pacijenta kakve rezultate može očekivati. Sama operacija je bila vrlo ugodna, prilike trajalo sve to skupa možda nekakvih 10-15 minuta. Ne osjećate nikakav problem, osim što odmah vidite. Tako da je to jedan onako čudan osjećaj kad pogledate mobitel i skužite da sve vidite, a prije to niste mogli ništa vidjeti, sve je bilo mutno. Najbolji pregled i naravno najbolja poliklinika Bilić Vision. Nije bilo druge opcije.